I pozdravljam, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćemo da gledamo 5 Minute Crafts live hackove, to je tačnije hacks for spoon that you never know, to jeste za biljušku live hackove, ali mi idemo se početi poslije intra. I evo nas sada na desktopu, tako da idemo započeti da vidimo. Imamo neki ovdje 100 na početku i neku kao neki tepih, ne znam nijako je ovo tepih, tako da idemo dalje, da vidimo šta ne može ponuditi. Koje je rješenje za ovo? Šta može tu s viljuška da uradi? Idemo da vidimo. Dobro. Evo odmah prva primjedba. Izgleda pored toga što kaška služi da se jede, viljuška služi da se za jesti, služi i za popravljanje tepiha, molim, ali dobro, idemo dalje. Dobro, ovo možete uraditi s lukom, dobro pa to čak možda malo i korisno. Dobro, omotate viljušku, dobro. I koja je pointa ovoga? Sada vas ja na kraju pitam. Dobro, ja za to izgleda fino i sve to stoji, ali zašto ćemo? Idemo dalje. Samo, oni su uzeli čekić i viljušku da bi napravili čekić za meso, molim, a šta ako nema neko čekić, kako će onda iskoristiti life hack, a treba mu za nešto da izlupa meso, eto. Idemo dalje, šta da kažem, osim šteta što gleda. Dobro, je zla ovako cool kada je na tanjiru. I video se završio. Tako da ovdje ću ja završiti video jer moram još jedan video snimiti za nešto kad snimao, tako da znate. To je to što se tiče ovoga videa. Najbolje kad stavite like, podijelite ga s drugima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav! We could just fade away into each other's lives, and we could just fade away until we're